Šta je socijalizam? Socijalizam je ideologija i pokret koji teži uspostavi društva na načelima socijalne pravednosti, na pravednoj raspodjeli materijalnih i kulturnih dobara, na jednakosti i međusobnoj solidarnosti pripadnika društva. Obuhvaća širok spektar pokreta i ideja koji se razlikuju po ciljevima i sredstvima kako ih ostvariti. Od demokratskih i reformističkih do revolucionarnih i nasilnih. U marksističkoj teoriji socijalizam je prijelazno razdoblje između kapitalizma i komunizma, zasnovano na raspodjeli prema radu, podruštvljenim sredstvima za proizvodnju i diktaturi proletarijata. Također, društveno uređenje zasnovano na jednostranačkoj autoritarnoj vlasti komunističkih stranaka. Realni socijalizam. Naziv koji se od kraja 1960-ih socijalistički poredak u Sovjetskom savezu i zemljama takozvanoga istočnog bloka. Socijalizam s ljudskim licem. Naziv za pokušaje reforme autoritarnih temelja komunističke vlasti u zemljama takozvanoga državnog socijalizma. Demokratski socijalizam, socijalistički pokret. Kada razgovaramo o socijalizmu danas, u uslovima koji se bitno razlikuju od onih u kojima je stvarana naučna teorija socijalističkog društva, postavlja se pitanje kako treba danas definisati socijalizam da bi predstavljao humanije društvo u odnosu na druge društvene sisteme. Drugim recima, nameće se potreba da se preispitaju principi i ideali na osnovu kojih se izgrađuje socijalističko društvo i da se odgovori na pitanje da li su oni dovoljno široko definisani, humanistički fundirani, da bi mogli da predstavljaju i danas, u izmenjenim uslovima, bazu jednog novog humanističkog društva. Ovaj problem postaje aktuelan iz dva razloga. U periodu između 40. godina starog veka i kraja prve polovine novog veka desile su se krupne promjene. Ne samo zbog toga što se dotadašnji jedinstveni kapitalistički svet diferencirao i što su se pojavile prve socijalističke zemlje, već i zato što se izmenio i sam kapitalistički svet. Te se postavlja pitanje odnosa između kapitalizma i socijalizma kao sistema u tim izmenjenim okolnostima. U socijalističkom svetu postoje velike razlike, kako u objektivnim uslovima istorijskog razvitka, tako i u subjektivnim shvatanjima ciljeva i zadataka socijalizma, iz kojih izviru sukobi i razmimoilaženja, koja često dovode u pitanje osnovne vrednosti socijalizma kao humanističkog društva. Takva situacija, koja je u odnosu na Marhovo vreme nova i u mnogome neočekivana, rađa potrebu da se mnogo preciznije odredi šta socijalizam znači i šta nosi novo u poređenju s razvijenim kapitalističkim društvom. Takvo preispitivanje je neophodno ne samo zato što je postojanje staljinističke prakse unelo konfuziju u ideju socijalizma, stvarajući od socijalističkog sistema monstruoznu mašinu za gušenje ličnih sloboda i individualnosti čoveka. Ono je neophodno i zato što današnja razmimoilaženja u radničkom pokretu unose nove smutnje u osnovna načela socijalizma. Ali takva potreba je za nas aktuelna pre svega zbog toga što izvesni problemi i teškoće u socijalističkoj praksi naše zemlje ukazuju na to da se ciljevi i zadaci naše svakodnevne politike ne temelje
uvek na jasno definisanim principima socijalizma, te humanizma. U Marksovog vreme odredba socijalističke perspektive novog društva bila je uslovljena protivrečnostima i karakterom kapitalizma starog veka. Kapitalizmu prvobitne akumulacije, kao oličenju beskrupulozne eksploatacije i političke obespravljenosti radničke klase, protivstavljao se socijalizam, koji je sa svojim ciljevima i idealima, definisanim u datim okvirima, trebalo da znači rešenje postojećih istorijskih protivrečnosti. Zato su Marks i Engels, i kasnije Lenin, u delima koja imaju karakter neposrednog određivanja ciljeva i zadataka socijalističke revolucije, definisali socijalizam pre svega u smislu ekonomskog i političkog oslobođenja radničke klase. Iz te istorijske perspektive Engels je na sledeći način odredio kakvo treba da bude novo društveno uređenje. Ono će prije svega oduzeti vođenje industrije i uopće svih grana proizvodnje pojedinim individuama, koje međusobno konkuriraju. Umjesto toga, svim tim granama proizvodnje upravljat će čitavo društvo, te za račun društva, prema društvenom planu i uz učešće svih članova društva. Ono će dakle ukinuti konkurenciju i zamijeniti je asocijacijom. Privatno vlasništvo će se također morati ukinuti, a zamijenit će ga zajedničko korištenje svih proizvodnih oruđa i raspodjela svih proizvoda prema zajedničkom dogovoru, ili CV, zajednica dobara. Na osnovu toga će Engels definisati principe komunizma koji, počev od ograničavanja privatnog vlasništva i eksproprijacije zemljoposeda i industrijskog poseda, do mera socijalne zaštite i sprovođenja radne obaveze za sve članove društva, ne prelaze gornju granicu koju je postavio kapitalizam starog veka. U tim okvirima je i Lenjinova odredba. Sovjeti elektrifikacija socijalizam, pomoću koje se socijalistička perspektiva određuje političkom i industrijskom revolucijom.